จิบายุเลเราเริ่มรัวตะเคียงเตะกันอีอะพอเลนี้เอพริลนี้สมนิปนิอันนี้อะวันจูอิสราเอลวิดีโอไวรัลทาร์เบอร์อวางอารับฮูลุงออยล์น่าจุนจางกันทีร์ฮาวงวิดีโออัตอยเดวโดนวางินอิสราเอลและฮามาสอินโดนัทุทาร์เบอรินกันชุนจมโดนันนี่โซลัยดิชันเอลเฮียนเบลเจียนนรินทลางเลงไงนอมบากะทิลเข่งไปหมอบีกรีแอคชั่นวิดีโอกันเสียมชีนะไม่ละว่าอีลาวินนังฝากเวเซลไทยนานคงอายินมินเรา subscribe สักเวละ YouTube algorithm เฮียนคอมเมนต์และไลค์ตามอภิยังวาร์โซกาอภอุลันทินาวางินคงไอตักินมินเราไลค์สักละมินเราแชร์ดาร์สักบกดอนเนียตินยังไงดานอิมูเลเชียดานเตปโปอินทารุงฮาอุลาวินคอมเมนต์มังินดาร์หลังเวทินดอนเนียขอเวลรำช่างช่างอารับมีปุยเตจูทินริมินอันซาบุลบุลไหมAI-generated video showing bombing and demolition of Al-Aqsa Mosque was shared by Israeli handles on social media. כתנאי לסיום המלחמה, החמאס דורש נסיגה מוחלטת של צה"ל מהרצועה, כולל נסיגה. ערב הוננה אנינצו רנצ'ין, ירוסלם חופוי צ'ונga, איסלאם סאחמון תיאנגלים ברפתומנה, Al-Aqsa Mosque צ'ו אקאנג צ'בקה, האיה זודת טמפל תונדין אני. Social media lama Israel kal filong polami tuber emoin artificial intelligence AI mga siam chop he video hi aphau langa chu amakamakin adar zuita a khovel ram sang sanga muslim te thin arima andem luya boruak chang takin atwa mek middle east boruak po ati sausang zwal hle he AI video viral a hian Al-Aqsa Mosque chu akang hua may al-arem nuwa chuan musulman biak in aya zuda temple pathumna alo om tawang mayani Jerusalem khopui hi tunma zonga Jordan ramin aop thin East Jerusalem nenvek Israel sarkarin kumsang khajakwa somruk pasaria niruk indawna a hena achan nu khan aop taweka zuda te chuan Jerusalem khu an sarkar khopuya ngaya ma se Palestinian le khovel ramsang sang te ero chuan an pom haulo Jerusalem khopui huan chunga khuan judaten biak in tlang an ti mai Temple Mount a oma chumun vek chu arab ho chuan Haram al-Sharif ti in Islam sa khomhun thiang hlim ber pathum na an chhal ve bok he biak in tlang hi Solomona Temple din na kha ania chumhuna vek chuan tuna hian Al-Aqsa Mosque ading meka chu Jordan in khuar musulman sa khopol pakhat Islamic work en kolna hnuaya omani biak in tlanga khwan iswa pian ma kumjakwa somnga pasari khan lal salomonan juda te temple adina reipo adin ma in babylon raldo miten BC zanga somriat paruk khan anti cheveka chumhuna vek chuan temple panina sak anile a chu ero chu kumjatam ading ve ta thunga ma se iswa pian nuwa romlal ramin anro puiwang lai an chenda hnu lok kum edi somsari khan athu chele ta ani juda te mun thiang lim le temple ngai hlut em din thin na chuan Islamic Mosque Al-Aqsa abok wang to a juda te le arab hovin sa khomun thiang lim le poimo ber an ngai anin chu reng thin buaina tamtak in tanna ani awangin juda te chu biak in tlang tlo phalsak ni ma se vo in thleng hian tongtai ero phalsak an ni lo US President Donald Trump chuan Jerusalem khu juda te khopui ti in December ni ru sangni le som pasari khan official takin apoma Tel Aviv khopuya tangin US Embassy meupo Jerusalem khopuya May sangni le som pariat khan ason mia boka aralung chia sangaralung lom ti thu ang deuh khan juda te lom na chu Palestinian Arab diktak le Sunni Muslim ni bok te lung ti oilo tu ani zui le ta a tun thleng hian Arab ho chuan Jerusalem khu juda ten an obli ram angin an la chal zui ta fanani lal Solomona hun lai ata to a biak in tlang an ti mai
juda te mun thiang lim bera temple po nei to lo le trong trai le zel po khap an ni awangin juda kal filor te lung adam theilawa tuna Israel khwale tuite khu anwai mai khwan juda te temple pathumna tundin le du tu an ni deu vekti thei hial turani a chu an du thu sam chu tunlaya computer technology thangduang berin a hrin chwa artificial intelligence AI mangin Al-Aqsa Mosque chu antikang chia a aya juda temple an din tirta ani AI thiamna manga video siam chop ani ti na ni chu milema po lem le chong ani ma se juda te be seina pholang tu ani arab ho tan po siam chop mai tia paljam ngot chi ani tlat lo a chan chu he video siam chop hian juda te du thu sam a pholan rualin arab ho tan po an sa kho hun thiang hlim hawa thingam luput angai zia atilang tharnom tatani arab ram te chuan he video viral awang hian Israel nena in mu mo na a hring chual le thar hluai thei ti in an demron luya Palestinian Foreign Ministry chuan Israel in an oblui Jerusalema fingkherek taka Christian le Muslim te nek chep na le tum lok ram chunga mipui te thin urna chaw tho tumna ani ti in adema Gaza a rong taka an chet na te po khovelin angoi bopui mai awangin tu mit mai ma veng lowa firfiak taka juda te du dan kalpui tu Israel sarkar chen na ani atibok Jerusalema Islam le Christian sa khowon tu te ai o ma lachin Jordan po in Musulman ho lung oi lo na hi an thlopa chi in thliar na le sa khwana awanga in hu mo na khen tu ani buaina na sajok a cho chu ma in khovel a in rol anga yani ti in Jordan sarkar Foreign Ministry chuan an puang wayon television puan danin Qatar rampo in Jordan ngai dan thlopin he thil hi Muslim te mu sit na le diriam na ani sakli angop lova helai bial vela buaina le tharum tho na hi a chok tho huai theya chu tiang chu a thleng mek reng ti po alang chiang ti in Israel dem thu apuang ve bok tha engemaw zat kalta atang khan Israel kal filor engemaw zatin Al-Aqsa hi an tro to pathian nikal ta mai po khan Al-Aqsa compound chunga Israel havin sa kho pui thu na thil an kalpuya kumin April thatir lama Israel du fir polami Minister of National Security Itamar Ben Gvir Mox atro thu walaw taka asoyawang khan Arab ram tedem ron aloni to bok tuntum hi Al-Aqsa Mox kang lai thalak le video atlang than voi khatna ero anilo nikum top lam September thla po khan tuntum ami angdeu hi video ti tlang than ani alo la thleng thua yang ti thu ain ziak tel ve bok tuntuma video viral hian juda horopin next year in Jerusalem Messiah now ti ain ziaka mizo tonga le lim chuan nakuma Jerusalema ti na ani Messiah now ti ero hi chu chandam tu Messiah lo lan hun tu an nga lel zia an ti lan na thulek lam lo ber polami ani chandam tu chu nakin le hun lo la om tura ronkal tur chok ni lovin tuna hian atakin local to se an du ngoi to ani ti walaw taka an lam tir ve dan ani judaten Jerusalem temple tundin le an du zia tarlan na ni in sakhorin na konga an ngiang he zia tarlan na ani telbok zolai di channel hian belchian na rin tlang le ngai nomba ka thil thleng poi mo big reaction video kan siam thina mailawa ilawin tlang fak ve zel theinan khonga in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le ria dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia heti lai hian Israel le Hamas in ka hai thuthung thar ber tu Qatar le Egypt ram atanga palai na thok tu ten Israel sarkar kuta an the lut ni in BBC chuan thotan ni April ni somni pakhat khan an tarlam amin tarlam du lo official pakhat thu soi tarlangin he in ka hai thu thung thar ang hi chuan kumnga atanga kumsari chung in ka hai tur ani anga
Israel tan in atangin Palestinian mitang te zongzong abowa bang omlawa chua vek turani anga Gaza Strip atangin Israel sipaite anin thiar chuak vek anga indona po ti to ngal turani ang Israel sarkar chuan he ni chungchanga hian thuthar ala nei lova Hamas IOA inbiak ron na atel tur te po vo in April ni somni pani hian Cairo khopuya thleng turangai anni ti in BBC chuan atar lang bok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu a politics ma khwa tur chau mila inrem siam na tluan tling lo zet siam hi kan pom theilawani ti in Hamas lam IOA inbiak na kai hruai tu Khalil al-Hayya chuan thu chwa siamin atar lang Reilo ten huwa indo le mai tura inrem na lo siam lai lok chu andu lo chan ni in atar lang Prime Minister Benjamin Netanyahu wan Israel chu Gaza atanga in lak chwa vek emo indo na ti top lam hoi emo atin zon lo hui hwal awanga pom theilo ni in al-Hayya chuan asoi indo na ti top tura Gaza atanga anin lak chwa veka Gaza tundin tharle na tura intiam kamna an nei masak zet chawin kan mi hren te kan chuang atibok Netanyahu ero chuan Israel mi puite himna veng thong takin Hamas mi hren te chua zalen vek an ni a Hamas noi chimi bar an ni ma chuan indo na ti top adu baulo ti alo soinon photo thina ni Karkalta ninga ni khan Palestinian Islamic Jihad Palestina politics thunun tu hruai tu lu te zingami Ali Abu Sahin thusoi Israel thuthar thedar tu te po in an lo ti chuato Zionist hawin kanral thuam te min chu sak vek an tum chung chang hi kan pom theilawa soiho chi ha po kan ngai heklo Netanyahu hian Gaza a indona ti top adu lawa wangin a phut sang tulani tia a soi chu da Jerusalem Post chuan tukin khan antar lang thar vele כתנאי לסיום המלחמה, החמאס דורש נסיגה מוחלטת של צה"ל מהרצועה. Tual thatu te laka katlom lovang an laka plom chu mi puite himna ti der thong tu tur ani an phut ang kan ti ro tling sak chuan rim taka kan lo tho chu asa te kha engma lawa kan chantir don tlatani ti in Netanyahu chuan inrin ni khan asoi להגן על תושבי הצפון. BB chuan adan pa ngai angin television kaltlangin inrin ni April ni som pakwa khan Israel mi puite hena thucha asoya לשוב ולבצע חטיפות המוניות וטבח נוסף באזרחי ישראל. חובתי כראש הממשלה למנוע זאת. Hamas chuan an mi hren ladam te zinga aza ve chau chwale Israel sipai ruang lak po an rem ti heklo Hamas chuan in rem siam na nol si in indona ti top an du'a Hamas du dan kan pom pui chuan Israel chu an lakatlom turin an nor lui thei tina tlukani ang ati ו-35 חטופים חללים. Palestina ramle an sevel Arab ramten an pom pui phot chuan Gaza hi ramdanga Palestinian ho en kolna hnuaya a om an rem tiklang theidon ni in Hamas lamin an soi ni in BBC hena amhing thu klat turang en tu palai na thok tu hian BBC a hril an thulak na har tarlam da tarlang chongin BBC chuan Hamas chuan he in ka hai thuthlung thar ber tur hi an thlop le a soiho tur le pom thei tur po in an rilru amin hle ti in an tarlang Israel le Hamas in ka hai thuthlung a hlotlin lova an pom thei lo chan ber chu in ka hai thuthlung dang engtika nge siam ani anga in dauti to phlena aom theina turlam hoi engtin nge an kalpu yang ti tele enghuna nge Israel sipaite anin thiar chwa vekang ti te hi an muta nani Finance Minister Bezalel Smotrich chuan kantum kan hlen chwa vek ma chuan Israel le Hamas in dona hi atop lowang atia Israel sarkar hi Hamas laka atlom lowanga athil tumte mi hren te chwa vek le Hamas noi chimi ani zet lawa in dona achak na tluan tling kan chan lo chuan in dona hi ti top ani lowang ti a soini in CNN chuan antar lang bok sipai thachak na manga bechiama engkim dan cha veka anram hne chua Hamas ho norlui anni chawin inrem siam na an pomang ti in New York khopuya in khwar undergraduate zirlai rualin
juda te ma khwa atana tromngai polan din tikwa forum chuan antar lang ni in the Jerusalem Post chuan azia